Kita amat, pimustura at naggawnak. Insuot ko amin nga alahas ko. Tapos, kasta ti itsurang, ingkang sukat! Ingkang sukat! Apaw, day tangalaklakain, nagbayad. Bagbagak to, gamin nga agsukat na tayang. Nya ngay lakay, ayan mo ngay, nakabaybayad ka. Kita ata, ti isuot mo nga bado, dahi di barbaro nga ginatang ko, dahi di sapatos lakay. Dagitaan alahas mo, masapol nga isuot mo amin. Kuna garod, hanta nga paabak, masapol nga sita ti mas angat ijay. Kita ta porman ta no, kontraktor ang atake lakay. Kayan mo nga lakay. Ya pura mo na akin, agur-uray daga di batsmith ka. Bakit di ka lang maka-uray? Ano tuya kung bakit eh? I'm ready. Kumuta? Apay, tanda ti Ngati malata. ba ko na? Na ako bakit? O ka di ba ko na? Ngati imbagam nga trabaho bakit? Kontraktor. Kapay garot tanda ti maleta. Ay na apo, bakit nagdamag ka pa lang? Dagiti kontraktor bakit? Ado ti kwarta na? Nakakabel ti malita bakit? So nga nang itugutak ti malita Yan, ngati mo ko na. Apay garot na badong takastang. Ay na, nagdamag ka pa lang. Di ba ko nam nga isuot kaw amin nga ginatang mau. Naggatang kagamin ti badaw. Dimpay dinamag no niya ti size kaw. Ti saon. Ngati mo ko na. Amin nga alahas pa kahit. Relos. Amin nga ginatang mo. Datay gold pendant bakit? Akin. Gold nga. Sagay-say bakit? Kasta alakay, kasta. Tikong ko na kanyan. Dapat presentable ka ta. No, pagsangpet ta di jay. Talaga nga si tati mas angat. Kastoy ti posisyon mo lakay mo. Magnakad jay ata. Masapol nga makita amin lakay. Ay, kasay? Kawad. Ano nga ilimlimang ta no. Makita. Dagiti alahas mo. Ano, ibagada nga ta talaga nga. Ba nang ka. Nung ay damagan dalakay, nung niya ti trabaho, nung niya ti bagang. Kontraktor ka bakit? Go. Kontraktor. Nung damagan da ngayon, nung niya ti trabaho, kanya ti bagam. Alahera. Mayat, imbag ta memoryado, kagam kamalidjay. Kanya pa nga ikarap uray bakit? Kuntan Gure kalakay. Ida pamasahe ta? Kamasahay. Kawan Ay na, kawang kwartak bakit? Karano dakutan. Kahong kwarta ka! Ay na, apo. Tan, magbag na talatan. Ay,